हरि ओम श्री गणेशाय नमः। मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्षे मङ्गलाय तनु हरि। हरि ओम पशुपतिनाथको पूर्व ढोका लागे झुलके घाम भित्र बस्ने पशुपतिनाथ बाहिर बस्ने राम पूर्व दिशा जाम्बानी हरि हरि सूरुजे उदाउने पूर्व दिशा जाम्बाने। सूर्य उदाउने पूर्व दिशा जाम्बाने 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 जाम्बाने सूर्य उदाउने पूर्व दिशा 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 जाम्बाने। हे भगवान सूर्य उदाउने पूर्व दिशा जाम्बाने हरि हरि। हरि ओम पशुपतिनाथको पश्चिम ढोका ओमकार लेखेका भित्र बस्ने पशुपतिनाथलाई नरले देखेका पश्चिम दिशा जाम्बाने हरि हरि बसेका पश्चिम दिशा जाम्बाने वरुण 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 बसेका पश्चिम दिशा जाम्बाने जाम्बाने वरुण बसेका पश्चिम दिशा 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 जाम्बाने।
हरि ओम पशुपतिनाथको उत्तर ढोका शिवको शालिका भित्र बस्ने पशुपतिनाथ जगतका मालिका उत्तर दिशा जाम्बाने हरि हरि कैलाश पर्वत उत्तर दिशा जाम्बाने कैलाश पर्वत उत्तर